Ngilifunde bazalwane. Hallelujah. U42. Hallelujah verse 2. Uthi ngiyazi ukuthi ungenza konke. Alina kuvinjwa icebo lakhe. Hallelujah. Amen. Hallelujah bazalwane. Indodana yomuntu. Hallelujah. Amen. Icebo layo lingeke livinjwe nantoni. Hallelujah. Amen. Wathi umuntu bazalwane sonile emhlabeni. Hallelujah bazalwane. U-Adam no-Eva bathi sebonile. Hallelujah. uNkulunkulu wathi icebo lami lingeke livinjwe. Hallelujah. Wase waletha isixazululo phakathi komuntu noNkulunkulu. Waletha uJesu Kristu. Hallelujah. Ukuze sizobuyisana noNkulunkulu azobuyisana nomuntu. Ngoba icebo lakhe ngomuntu lingeke livinjwe nanini. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Icebo lakhe lingevinjwe. Sibheke bazalwane nakubahluleli. Hallelujah chapter 4. Hallelujah. Amen. Uverse 8 bazalwane. uBaraki wathi kuye, uma uhamba nami ngiyakuhamba, kepha uma ungahambi nami angiyukuhamba. Hallelujah. uBaraki ukhuluma noDebra bazalwane. Hallelujah. Amen. Usho lamazwi verse 8 kuyo. Hallelujah bazalwane. Uverse 9 uthi kuye, impela ngiyakuhamba nawe. Uyaphendula uDebora bazalwane. Hallelujah. Wathi kuye, impela ngiyakuhamba nawe, kodwa indlela oyokuhamba ngayo ayiyukuba ngeyodumo lwakho. Hallelujah. Ngokuba uJehova uyakumthengisa uSisera esandleni sowesifazane. Wayesesuka uDebora wahamba noBaraki baya eKedeshi. Hallelujah. Amen. Sijombe siye ku21 ukuze sizoyizwa kahle bazalwane. uJayeli umkaHebhere wayesethatha isikhonkwane setende, waphatha isando ngesandla, wanyonyobela kuye, wambethela esikhaleni sendlebe ngesikhonkwane, saqobhoza saphumela emhlathini, ngokuba wayelele ubuthongo obukhulu ediniwe, wafa kanjalo. Hallelujah. Siyafika uBaraki 22 uthi ubheka uBaraki esamxosha uSisera. uJayeli waphuma ukumhlangabeza, wathi kuye, woza ngikubonise omfunayo kuye. Waya kuye, bheka uSisera wayelele efile, isikhonkwane sisesikhaleni sendlebe yakhe. Hallelujah. Ngithe ngiqala bazalwane ngathi icebo likaNkulunkulu lingevinjwe. Hallelujah. uNkulunkulu wayethumile uBaraki bazalwane. Hallelujah. Ukuthi ayolwa. Hallelujah. noSisera. Hallelujah bazalwane. Kubonakala uBaraba ethatha ithemba lakhe elibeka kuDebora, ngoba uDebora, hallelujah, wayengomunye wabantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah. Uthatha ithemba lakhe uBaraki ewumuntu wesilisa ulibeka kuDebora. Hallelujah bazalwane. uNkulunkulu sethi ke ngoba uthatha ithemba lakho walibeka kuDebora, lesi siqoqo buzosithola masulwila akusezuba ngesakho. Hallelujah. Kodwa sesizothathwa yilo wesifazane. Hallelujah. Ngoba icebo likaNkulunkulu lingevinjwe nawukusaba kukaBaraki. Hallelujah. Kodwa icebo likaNkulunkulu kumele lime lifezeke. Hallelujah. Wabonakala
ethatha le ndoda ngomhlakani ithi baleka usesari bazalwane uthe ebaleka wangena kuwo bazalwane umuzi kaJayeli umkaHebhere haleluya bazalwane wabese wamnikeza wacela amanzi ngoba ekhathele ephume ebaleka bazalwane balekela uBaraki lo wesifazana kabangesabuza kodwa wathatha ubisi esikhundeni samanzi wamnika lona lo ngoba ubevele ekhathele kade baleke ephume empini ubisi lamcoba wathola ubuthongo obukhulu walala lo wesifazana kazange agijime ahamba yobikela uBaraki kodwa wacabanga ukuthi njengoba esalele nje icebo laNkulunkulu kumele lingavinjwa ilutho akumele ngithi ngisagijima ngiyomemeza ithimba loBaraki asale vuke baleka kodwa ngivele ngenza icebo manje ukuze icebo likaNkulunkulu lingeke livinjwe lutho ukuze imission kaNkulunkulu izofezeka wathatha insimbi yetende wayiphisela ekhanda haleluya bazalwane Hallelujah. ukuze icebo likaNkulunkulu lingeke lavinjwa haleluya Amen. bazalwane kulesi sikhathi Oh Jesus siyabonga. isikhathi sokuthi empilweni yomuntu icebo laNkulunkulu lingavimbeki haleluya Hallelujah. noma esebile khona amadoubt kuwo ngenxa yokuthi sikhona sonke icebo laNkulunkulu malingafeyili kumuntu ngamunye haleluya bazalwane Amen. icebo likaNkulunkulu alingafeyili kumyeni wami ngikhona haleluya Amen. akathi uNkulunkulu mayethi Baraki sengizothatha isikobo kungasisibe kungabe sakho kube somuntu wesifazane kuba ukuthi nalowo wesifazane vele ulindele ukuthi nanoma inini uma kuqhamuka indoda usisela ngizothatha insimbi ngiyiphisele ekhanda Hallelujah. haleluya Amen. ukuze icebo likaNkulunkulu lingelivinjwe kusho ukuthini lokho bazalwane Oh ngithe mangibheka le ndaba ukuthi uNkulunkulu mayemthuma uBaraki wayene choice yokunqaba noma enze lokho akwenzile ukuthi afune umprofeti ukuthi amphelezele nalo wesifazane bazalwane wayene choice yokuthi lo wesilisa angabi noma angayivumeli ingqondo yakhe ukuthi isebenze imnike ubisi abese yacabanga ukuthi angimbulale kwakungenzeka lo wesifazane azikhethele ukuthi ahlambe enze okunye ungeze uphumelelisa icebo likaNkulunkulu kodwa babonakala bonke benemission yokuphumelelisa icebo likaNkulunkulu uma ngibheka uBaraki kungenzeka ukuthi abukeke engazuthi ube weak kubonakala ukuthi impela kazange amlalelisisa uNkulunkulu kodwa kukhona into eyodwa yenza ukuthi uBaraki maliqhubeka iBhayibheli ngelinye ilanga balwe namaqhawe ukuthi akazange agudluke kodwa wathi sesaba waya nekunoNkulunkulu khona eyoveza ukusaba kwakhe endabeni right haleluya uthe mesebonakala sesaba engayithembi uNkulunkulu wasethi icebo lami lingelivinjwe wase wangenela kulo wesifazane ukuthi icebo lakhe gcinena lifezeke ngoba usesare gcinena kufanele ukuthi abulawe haleluya Amen. engathi singaba available for uNkulunkulu ukuthi mangidluleka haleluya ngelinye ilanga la enkonzweni kwathi angisukume ngikhuleke lomunye ngenxa yokwesaba uNkulunkulu wavusa ubaba uMthembu ngambona esembiza ngathi inkosi yami ngiyabonga ngoba ubaba uMthembu waye available ngaleso sikhathi ngathi mina sengisaba waba available ukuthi uNkulunkulu amsebenzise haleluya
baba